Siaya County kura mwandiki witu wa mohoro Maina wa Wairegi ari na kuria megukorwo muthenya wa umuthi makiamukira uria urari president wa 44 wa bururi wa America Barack Obama agithie kuhingura thukuru weho wa guteithiriria andu ethi goko mwana wa Kogero cia ririkana goko Kogero nikuo ithe wa Obama oimete agithie guthoma America magicemania na muhiki uria wacokire utukani we nyina wa Obama na miaka mingi muno mithiru na Obama ni arokire goko bururi-ini muthenya wa ira nigetha umuthi akorwo agithie kuhingura thukuru eno arikia kuhingura thukuru eno ne guthi bururi-ini wa South Africa kura kuri na kiririkano kia miaka 100 ya guciarwo kwa Nelson Mandela uria wari president wa mbere mundu muiru thini wa Africa na kuri Obama atanyitwo gukorwo akiheana ndomereri ya mwanya muno na agekorwo mwandiki twa mohoro Maina wa Wairegi ni urajigwa no tuke kuriwe imwe kwa imwe nigetha utuhe ndeto ici makiria cia kwamukirwa kwa president wa hau kabere wa America Barack Obama uria ucerete guku na ohogoririkania ati njore kwa githiji ni ari na mugeni meko makirora maundu megie digano kuingiha kwa digano micii-ini iyo ni odereti ya thaa 2 na mbere yo ni tukwamba kuinirwo ni mundu gwitwo Papa Jose and the Maskil Band na tumenyane na makiria wona Maina wa Wairegi agia tayari ni tukumurehe nigetha atwira niki kirathie na mbere kuria Kogelo Siaya County titaguko kumagwo ni yejitagwo kama wa Kang'ethe na rangi no uria wa beca.